Kubor nakaslem jong unong san hima. Fernandez as the car. As the copy, but kung ha MPSC, General Secretary. MPYC mah Meghalaya Youth Congress. Meghalaya Pradesh Youth Congress. Tapilaan matay nakikadaw ba ba Richard marak di presiden sa resign na. Katkum bangi akran baru jade. Katkum gajing ong jong ite. I need a break mo. Tangkata him dan problem ya ke party. He is not leaving the party also. Di ilalbat kan tem lah kan senam ya akum presiden ya ka di kongres Meghalaya. Mai labat nado arjar khat saw. Aduk mentah. Long di senam mah. Ha. Di resign kumta long ba mana pat ban sempi ya ka presiden. Richard ila kumung presiden ila pha ka resignation chatisha IYC. Andre aduk mentah kimpat accept ya kata. Selada kim accept ula ban continue kumu presiden ro mo. Pada kim relief ya ugen. Naga post presiden. Lada kin release ya te kasyong haki party leadership kata organization. They will take a call on that. Di mentah ba pila la resign kalau tali ka post. Di mana pat ban page ban ni pat ya ka youth congress. Youth congress ni we are having a team. Adu mentah ngiran kum ke team hi ya ka youth congress. Lada dan presiden lada ngim dan presiden do. Ka organization ngi don ka committee ngi dang don. Ka committee kan run ya ka youth congress. Haswa kini kisni soban resign kadon kajing ya youth saya dan kajing ya dom na ya. La prama pi buat ki MLA na kum. Kamdan problem reha ka state. We are all together intact. And he is still in the party. As his kumba ito akashti. But I am not leaving the party. So we are all together intact. Kamdan kano kajing yakan at ha pedeng jongi kumki ang trade jong youth congress. Te usukwa bantegres. Yuman. Te lada kadali lada ka IWC nang te kim accept ya ka resignation jong ite we haven't continue yang kum presiden lada kin relief te im saya perkhat haka jing elam jong ki leader jongi pat jong ka party congress ni haban bot ya ki guideline buat ki procedure jong ka constitution jong ka Indian Youth Congress kumno ban le kata nang ne sekmat hanrei nakaliang jong ni haka state we are together. Kamdan kano kajing kan apteng jongi. Meghalaya Pradesh Congress kala tip ya kan ya. Hoy ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kala tip ka CLT leader u latip. Lakno scheme ta ila resign. Ipa haka kadar tarik mentau bunai ya ka city inok kam. Tong bahadu mentah na ka IYC kimpat pediang. Subuh youth congress na India mo adalhi ka pediang. Laban say bujeli don kiba laban mi bujeli hanya kajong ni. Kat ka youth congress ini don ki nong trai jong ka party congress. Kindan hi ke ban mi hakajaka jong presiden. Kajing keren tangkap tahi abakikali